Zwa u ṱolwa uho zwi itea musi mushumo woṱhe wo no ṱhaphudzwa. Zwine zwi sa fane na musi u tshi fanela u ranga wa lindela ṅwaha musi wa muvhalelano u tshi fhela ha kona u itwa mushumo uyo wa u ṱola. Muauditor General vha ri u ṱolwa uho hu itiwa musi o rangwa a shumisa masheleni nahone hu na tsumbo yo ri na ngoho o shumiswa. Ntenda zwi vha zwo itwa nga ngona nahone zwo rengwaho zwi tshi kha tshiimo tsha vhukuma nahone zwa swika he zwa pfhi zwi khou ya hone. We do them almost as soon as transactions have been completed. We also do those audits using a multidisciplinary team, meaning that more than just the financial auditors that tend to do the year-end audits, we've put them together with other experts with different skill sets. So those that have forensic skills, those with information management expertise, as well as a number of performance auditors, very different skills. So there are doctors in the team, there are quantity surveyors and engineers on the teams, so that the work we do really can equip accounting officers, those that run government entities, with quicker insights that allow them to take the appropriate corrective action quickly. Vho-Maluleke vha ri vhathu vha fanela u guda kha vhaṅwe ho sedzwa zwa tshifhinga tsho fhelaho uri vha site vhukhakhi vhu fanaho na havho vhaṅwe. We must learn from the things that have come before. The second thing is that if we are swift about giving these audit findings and recommendations and even indications of risk, what's required is for there to be responsiveness in the system on the part of accounting officers, on the part of those that oversee them, such as their ministers or MECs, on the part of the legislatures and parliament, but also on the part of other public bodies that then can run investigations to dig deeper on whether or not the findings we have manifested in loss, and whether or not the risks to fraud have also come to a point where there's been loss in the system. Muauditor General vho vhidza vhaofisiri vha shumanaho na mbalo uri vha vhe na vhusedzi nahone vha dzudzanye zwithu zwine zwa ḓo thivhela vhukhakhi vhufhio kana vhufhio vhune ha nga vha hone.